For Kenya's condition right now? Well, for Kenya, for over 6 months, we were praying for the elections. Yes. Tumaze amezi arenga 6 dusengera amatora. Every Tuesday. Every Tuesday. Every week. Because we know that Kenya's election is like Nigeria's election. Tuzi neza yuko amatora yo muri Kenya ni kimwe n'amatora yo muri Nigeria. And so we kept praying for peace. We kept praying that no blood will be shed. And God has answered us. God has answered us. For the first time, Kenyans returned to work. Immediately the results were announced. umukozi w'Imana w'umuvuga butumwa mu buryo butandukanye bigira amagambo meza cyane ukunda gukorera ku musozi w'umuryango yaje no kwakirwa nk'uko rero twababwiye yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 z'ukwezi kwa 8 muri mwaka wa 2020 twahagurutse ahantu hatandukanye maze twerekeza ku kibuga cy'indege i Kanombe tugiye gutega umukozi w'Imana ni umumama ukunda gukorera cyane cyane ku cyo bita umuntu yavuga mountain of family cyangwa umusozi w'imiryango. Mu by'ukuri afite inama n'impanuro, ni umuntu uzi ubwenge rwose ku buryo kumwumva cyangwa kumukurikira ari ibintu by'agaciro. Niwe rero tugiye kuganira nk'uko mubona abana bategarugori b'u Rwanda baje kumwakira. Turi kumwe n'umumama umwegereye ari buze kudufasha kujya amushyira mu Cyongereza kugira ngo bize kugenda neza. Naho ngewe kuko ndi kubwira abanyarwanda muranyihanganira ndaba mvuga ikinyarwanda. Mama ngo hayikaze cyane nawe. Mumeze neza? Yego, mumeze neza. Wow, uyu mwaposa usanzwe umuzi? Yego, ndamuzi. Ariko nkamwe wenda mukora ibintu byo gusemura iyo gusemura nk'umuntu w'umunyamavuta burya hari ukuntu agukurura cyane. Nabonaga iryarira abanza ari umusibe ejo ku musozi w'umuryango uri musemurira muri Afrika haguruka gutyo kuri table mbona wafashijwe cyane. Biba bifite icyo bibakoraho namwe ku wa gatatu. Usemura n'umuntu mwiza mbere yuko utanga ibintu bihabana. Bikunyuramo kabiyungurura ko kubitanga. Rero turunguka cyane kurenza abo turi kubwira. Semura rero n'ubundi mu izina rya Yesu. Amen. Nikaze cyane mu Rwanda. You're welcome, mother, in Rwanda. Thank you very much. Ni ku nshuro ya kangahe ubu ngubu ugeze mu Rwanda? This is like it's the how many time for you to be in Rwanda? Is it 4 or 5 now? Yeah. 4 or 5? Yeah, 4 or 5. Yes. Ni inshuro ya gatanu cyangwa ya kane. Muratangirana no kugira abantu badukurikiye bamenye ngo ninde twakiriye ninde tugiye kuganira. I want you to introduce yourself so that the people that are following us to know who you were, who have we come to welcome. Okay, I am a preacher of the word of God. And I am the international coordinator of Mothers in Africa Prayer Network. Kandi ndumuhuzabikorwa ku rwego rw'isi international wa Africa Prayer Network ni itsinda ry'abamama bahurira hamwe bafite umutwaro wo gusengera Afrika. Okay. And incidentally, Mothers in Africa Prayer Network started in Rwanda. Mu buryo bwihariye itsinda ry'abamama basengera umugabane wa Afrika ryahereye hano mu Rwanda. Uwo muhamagaro cyangwa se uwo murimo watangiye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So you can see. When? Oh, 2017. 2017. Yes. Okay.
2017. So you can see Rwanda is a key nation in the move of God in Africa today. Amen. Murabona yuko uRwanda ari nkaho ariyo soko y'ububyutse buri kuba mwisi muri iki gihe turimo. Kubera iki bibona gutyo? Why do you consider it that way? Well, because God brought us here to share his vision concerning Africa to us. And he told us the things he wants to do in Africa. And of course, one of it is raising a prayer altar for Africa, which we already are doing. Yeah. Imana yatohereje mu Rwanda kugira ngo tuze kuhigira imirimo ishaka gukora muri Afrika. Muri iyo mirimo imwe muri yo kwari kubaka igicaniro cy'amasengesho kizakwira Afrika yose, kandi uwo murimo kugeza ubu ngubu wo kubaka igicaniro cy'amasengesho niwo turi gukora kuko mubona duhagaze hano. Ni ryari yamenye ko icyo gicaniro kizatangirizwa mu Rwanda kizakomera ni icyo abiziho mu isi y'umwuka? Reka mbaze ikibazo nk'iki. Now, when did you get to know that this altar will be established and start in Rwanda, and how did you get the information in the spirit, I can say? It's a long story. Ni inkuru ndende. I was preparing for a vacation Nariho ntegura on a holiday kujya mu kiruhuko outside Africa. Outside Africa. hanze ya Afrika. And the Lord said to me, go to Rwanda. Imana irambwira ngo uko ugiye gutegura umwanya wo kuruhuka jya mu gihugu cy'u Rwanda. And I said to him, I don't know anybody in Rwanda. Mbwira Imana ngo ariko nta muntu n'umwe nzi mu gihugu cy'u Rwanda. But he joined me with a Rwandan. I had met a Rwandan lady in South Africa many years. So he said, call her, tell her you're going to Rwanda. Imana irambwira ngo muhamagare uwo muntu twe tuziranye ubwire yuko nshaka kuza mu Rwanda. And so from South Africa, she arranged everything about the trip. Uwo muntu ari muri Afrika y'Epfo ni wanteguriye ibijyanye n'urugendo rwose nagombaga gukora. Now he had told us, because that time we were preparing for elections in Nigeria. Muri icyo gihe twari twitegura amatora mu gihugu cya Nigeria. To go and ask Rwandan women to pray for us. Imana idusaba kuza kureba abanyarwandakazi kugira ngo badufashe gusenga. To pray for Nigeria. Kugira ngo basenge igihugu cya Nigeria. And so for 3 days we were in a church with women from Rwanda. Twamaze iminsi 3 turi muri sengero cyo kumwe n'abamama cyangwa se abanyarwandakazi dusenga. Praying that Nigeria's election, because at that time it was a very terrible situation. Dusengera amatora ya Nigeria kuko muri icyo gihe Nigeria yari iri mu bihe biteye inkeke. Nigeria was about to break into pieces at that time. Nigeria yari iri hafi gucikamo ibice. And he said, go to Rwanda. Imana irambwira ngo jya mu Rwanda. So we came to Rwanda. Tuza mu Rwanda. And the women prayed for us. Abo bagore cyangwa se abategarugori baradusengera. And we had a peaceful election. Tugira amatora ari mu ituze. Amen. But while we were still praying, the Lord said, there's more work I have for you. Ariko ubwo twari tukiri aho dusenga, Imana yarambwiye ngo ndacyafite undi murimo urenze uwo nguwo gukora. That what we did for Nigeria, we should do for all of Africa. Imana irambwira ngo ibyo dukora igihugu cya Nigeria tugomba kugikorera ibihugu byose bya Afrika. So that was how we started Mothers in Africa Prayer Network. Uko niko twatangije iri huriro ry'ababyeyi bashinzwe gusengera mu mugabane wa Afrika. Aha, birumvikana cyane. Noneho mfite amakuru yuko uje mu Rwanda uturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya East Africa cyo muri Kenya. I know that you're coming to Rwanda from our neighboring country, Kenya. Yes. Hari hamaze igihe hari igikorwa cy'amatora aho abakandida babiri William Ruto na Raila Odinga bari ku isonga. They had elections recently where William Ruto and Raila Odinga were competing. Amatora yo muri Kenya akunda gukurikirwa n'imvururu zitandukanye bitewe n'uburyo abakandida bamwe bashobora kwakira ibyavuye mu matora ntibabyemere cyangwa bakabyemera. N'ubu niko byagenze. Raila Odinga ntabwo ari kwemera ibyavuye mu matora. Normally, the elections from Kenya are followed by the chaos of people who are not accepting what came out of the elections. So even now, I think Raila Odinga is not accepting what was announced
nk'uko Imana yakuvanye muri Nigeria kuza gusaba abanyarwanda kazi gusengera Nigeria mu gihe bari mu matora, yaba ari imwe mu mpamvu n'ubundi kuzanye mu Rwanda kugira ngo aba bari n'abategarugori b'u Rwanda bongere bagufashe gusengera na Kenya? As God has appointed you from Nigeria to come here to Rwanda to pray for the nation, is it the same reason that you're here to seek those women again to weep and cry for Kenya, for Kenya's condition right now? Well, for Kenya, for over 6 months, we were praying for their elections. Yes. Tumaze amezi arenga 6 dusengera amatora Every Tuesday. Every Tuesday. Twasengaga buri wa Every week. wa kabiri wa buri cyumweru. Because we know that Kenya's election is like Nigeria's election. Tuzi neza yuko amatora yo muri Kenya ni kimwe n'amatora yo muri Nigeria. And so we kept praying for peace. Twakomeza gusenga tubasabira amahoro. We kept praying that no blood will be shed. Twakomeze gusenga kugira ngo ntihazagire amaraso ameneka muri kiriya gihugu. And God has answered us. Kandi Imana yaradushobeje. God has answered us. Imana yaradushobeje. For the first time, Kenyans returned to work. Immediately the results were announced. Kubw'inshuro ya mbere mu mateka mu gihugu cya Kenya basubiye mu mirimo yabo umunsi wakurikiye amatora. They themselves, they are surprised. Ubu bwabo byarabatunguye byarabatangaje. Because for 1-2 weeks, nobody will be in Nairobi, they will be in the villages. Kubera yuko ubusanzwe mu byumweru bya mbere cyangwa se bibiri nyuma y'amatora nta muntu n'umwe wari gusanga uri muri Nairobi, bose bisubiriraga mu cyaro. Schools have resumed. Amashuri nayo yarafunguye. Children are going to school, businesses have opened. Abana bari kujya ku mashuri, ubucuruzi naho burakorwa. And we give God all the glory. Kandi Imana yacu tuyihaye icyubahiro cyose kubw'ibyo. Amen. Okay. Noneho rero ni iki kimuzanye mu Rwanda kuri iyi nshuro by'umwihariko? So I want you to tell us the reason as you are in Rwanda today. Well, I have come to tell the women in Rwanda to awake. Nazamwe mu Rwanda no kubwira abagore bo mu gihugu kugira ngo bakanguke. To awake and take their place in Rwanda. Kugira ngo bakanguke bahagare mu mwanya wabo mu gihugu cy'u Rwanda. And take their place in East Africa. Bahagare mu mwanya wabo muri Afrika y'Iburasirazuba. To stand in the gap for the region. Kugira ngo bahagarare mu cyuho muri aka karere. That is why I am here. Iyo niyo mpamvu nyamukuru yanzanye hano. Welcome again. Thank you very much. Yes. You have to introduce yourself. Jori ni coordinateur wa igikorwa kiri gutegurwa Aposotina ajemo kimeze gute niki wakibwiraho abantu bari kureba ibi bitangazamakuru? Murakoze cyane. Nari kuratubwira icyo ushinzwe muri iyi ministeri y'abagore. Yego. Ya nitwa Umuganwa Jore nko mu bisobanuye. No kugerageza niba bano ba mama bandi muri kumwe mukorana ukadukorera simple presentation kugira ngo ngiye kubakorera rwose. Nitwa Umuganwa Jore nko mubivuze. Njyewe nkaba nungirije umuhuzabikorwa wo ku rwego rw'akarere k'Iburasirazuba cyangwa icyo yigeze kuvuga ko ari nacyo kintu kimuzanye kugira ngo atubwire abagore mu Rwanda mwongere mubyuke mwongere muhaguruke, kandi anavuga ati si ho honyine ahubwo muhagarare no mu cyuho cy'aka karere kanyu ko murimo, kugira ngo tube muri icyo cyuho cy'amasenye duhore ku mavi, duhore dutyaze, duhore ducanye, kugira ngo ntihakagire ibibi nk'ibyo nk'amaraso ameneka cyane ibindi. Nge rero nungirije uyoboye aka karere ku rwego rwa mapu nyine, we ari mu gihugu cy'Ubugande, nkaba mwungirije. Hanyuma Mother Annette mwahoze muganira niwe muhuzabikorwa wacu ku rwego rw'igihugu hano mu Rwanda. Hari umujyanama duhagararanye, ni umujyanama wacu mukuru, murabona ko bimukwiye mu myaka no mu bunararibonye bw'afite. Dufite umukobwa Fina hano, nawe ni umwe mu bafatanyabikorwa, mu bantu duhorana amanywa ku yandi. Dufite umukozi w'Imana Janet bazi cyane kuri Mother Israel. Dufite sister hariya Annette, dufite umukozi w'Imana Pastor Mary. Twese abone ko turi kuri icyo gicaniro cyo mvise umukozi w'Imana yababwiye. Nta kindi dukore rero, amanywa n'ijoro turasimburana, kandi nta nubwo ari kuri urwo rwego rw'u Rwanda gusa cyangwa rwa East Africa cyangwa aka karere kacu, ahubwo no ku rwego rwisumbuye ari rwo ahagarariye rukuru
ku rwego rwa Afurika yose. So turahahurira amanywa nijoro, hakaba n'iminsi isimburana dusengera ibihugu nk'uko yabibasobanuriye. Icyo gicaniro rero akenshi ibintu bitangirira mu mijyi muri Kigali, reka bariho mvuga ubwo uvuze Nigeria ni Lagos, Kenya ni Nairobi, Uganda ni Kampala na mu mijyi itandukanye. Ni gute muteganya wenda ko abategarugori muzamanuka mukagerana hariya mu byaro bariya mama baho nabo bakabajoyininga, nabyo murabikora cyangwa munabiteganya? Murakoze cyane. Icyo gihe cyo yababwiye cyo yaje muri 2017 hari ababyeyi bari hirya no hino mu ntara zacu z'u Rwanda. Abo babyeyi baramubonye, baramwishimira, bumva uwo muhamagaro umurimo, bumva barawishimiye. Kuva icyo gihe twese niko twagiye hamwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo aba ni abari hano buduhagarariye ekipe nini cyane yo mu Rwanda, ntabwo ari abanyakigali gusa. Harimo abantu b'Ingoma, harimo abantu ba Karongi, harimo abantu ba Muhanga, ba Ruhango. Turimo turi abagore baturuka mu turere twose mu ntara zose. Ariko ubwo ni ku rwego rw'igihugu cyacu. Hakabaho rero n'ibyicaro bitandukanye muri ibyo bihugu byose. Noneho no kuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ni umugore wo muri Kampala gusa, abagore bo muri Kampala cyangwa bo muri Nairobi gusa, oya, uwamenye amakuru meza wese yafashe gahunda, yafashe ya mbere gufatanya nawe kuguna ingobyi yo guheka Afurika mu masengesho. Iki gikorwa rero ajemo kizatangira ryari, niba ari igiterane bimeze gute, uragira icyo tubwira kugira ngo atuze kuza tugana no ku musozo? Yego, noneho rero ikimuzanye yagisobanuye, aje kongera kutubwira, kudukangurira kongera kugira ubwo bubyutse muri twebwe mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bwa mwuka. Ariko ku rwego rw'u Rwanda nakubwiye ngo ni igikorwa kirimo giyoborwa n'umuyobozi wacu. Ntabwo twebwe inzego turazubaha cyane. Ubu hano mu Rwanda nabwiye ko jewe nungirije uhagarariye akarere kacu, ariko dufite urimo korodona cyangwa urimo uhuza ibi bikorwa byacu byo mu Rwanda. Mu byubahiro bye rero nasabaga ngo bariwe uduha ayo makuru, atubwira aposo wacu kimugenze. Je navugaga impamvu ya mapu, nkavuga impamvu y'umuyobozi wacu ari hano, nkavuga n'uwo ndiwe muri ibi bikorwa. Ariko noneho munyemerere umuyobozi wacu ku rwego rw'u Rwanda aba ari udufasha kutumenyesha ikimuzanye. Murakoze. Louder. Warutubajije kizanye mu Rwanda Apostle Siwa hamwe n'ibyo yavuze yasobanuye, ariko dufite igiterane turi guteganya ku itariki 2. Ku itariki tuzakora umunsi wose, hanyuma ku itariki gaza ari kwa 5. Yego. Hanyuma dukomeze no ku cyumweru ku mugoroba tunezererwa iby'Imana yakoze. Gaza ari ku itariki 4 ku mugoroba w'umunsi. Igitanye gifite insanganyamatsiko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, avuga ngo umugore wo mu Rwanda kanguka, aje kudukangura kugira ngo twambare imbaraga. Rero turabatumiye mwese, murabona ko Imana yahagurukije umukozi wayo, yamujujemo ibyayo, yamujujemo ubutunzi bwayo, iramutuzanira kugira ngo aduhe ibyo Imana yamushyizemo. Muzaze tubana. Aho kizabera ni Kanombe, ku itorero rya Pastor Francis na Pastor Janet, ahantu hitwa itorero ryitwa Church on the Rock, itorero ryubatse ku rutare, naho ngaho Kanombe. Wenda muzakomeza kudukurikirana kuri social media, tuzabaha directives cyangwa se tubayobore kurushaho kugira ngo muzabane natwe, ntimuzacikwe n'imigisha. Yenda namwunganira gato, aho kizabera naho abayoboye, ariko nagira ngo hashobora kuba hari umuntu uri bukurikira ubuyenda atazakurikira nyuma. No, uturutse kuri 15 uzamukira muhanda uhari ukagera King David, umuhanda wa mbere utambika ibumoso haruguru ya King David, naho ngaho ukatira ukagenda ugakomeza ukaza kubigeraho. Nariko ikintu nagira ngo mwunganireho, nagira ngo mwunganire cyane ku minsi y'ibiterane. Ku wa 5 azaba ari umunsi w'abamama gusa. Abamama bonyine n'abakobwa nibo twifuza kugira ngo tuzaze, na Bibiliya niko ivuga ngo abagore bato baze bigire ku birenge. Yego. So turahamagarira abamama bose, bagore bose n'abakobwa, tuzaze ku wa 5 dufite amakaye n'amakaramu, twicare twige. Buryo kwiga gusa gutya ukicara, tujye turebera mu ishuri nta muntu ujya ujyamo adafite ikaye n'ikaramu. No mu by'Imana nuko kugira ngo cya kintu cyo kwihariya kikugirire umumaro, fata ikaramu, fata ikaye,
wicare wige unanandika ni nabwo cya kintu kizakugira umumaro kuwa gatanu wose rero aba mama n'abakobwa noneho rero kuvuga ngo wa munsi wo kuwa gatandatu no ku cyumweru ba bantu bose abagabo abagore twese tuzigira hamwe ariko wa gatanu by'umwihariko waba mama ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ikibazo cya nyuma gatoya dusoza muri iyi minsi mu miryango hagenda haba amakimbirane no gutandukana kw'abantu bashakanye mbariza Apostle China kimwe mu bintu cyaba cyaratumye agira umuhamagaro wo gukangura abagore kuko iyo umugore akomeye n'umuryango kenshi urakomera haba harimo no guharanira kubakwa kw'ingo z'abanyafurika cyangwa z'abantu nyine bari ku isi birumvikana n'u Rwanda rurimo egisebuti u Rwanda. Mother Tina, this question goes to you. The numbers of divorces are increasing here in Rwanda and even worldwide. So he's asking, is your calling of calling mothers to awake and stand firm in their prayers, is it going to help something to restore the marriages and the families that are being broken into pieces? Well, everything that touches on the family, affects the society. Buri gihe cyose ikintu gikoze ku muryango kigira ingaruka no ku baturage muri rusange. And whatever affects society affects the nation. Kandi ikigize ingaruka ku baturage kigira n'ingaruka ku gihugu. And so divorce and the issue of our children are paramount. They are some of the things we take time to pray about. Rero gutandukanya kw'abashakanye n'ibibazo by'abana bataba mu miryango ni ibintu dutindaho cyane dufata uko umwanya munini mu gihe cyacu cyo gusenga cy'amasengesho kuri mama. We actually have a platform for women who are having issues with their marriages. Dufite urubuga rwihariye rubarizwaho abagore cyangwa se abamama bafite ibibazo by'urushako. Initially we thought it was only South Africa, but it's coming from every part of the continent now. Twatangiye twibwirayo wenda yuko bizaba ibya South Africa y'epfo gusa ariko kugeza ubu ngubu byaragutse bimaze kugera ku mugabane wose. So on that platform we have a mother, one of us, who takes care of those women, who counsels them, who advises them. Yes. Kuri urwo rubuga rero dufite umwe mu bamama dukorana nawe kuri map wita kuri abo babyeyi akabagira inama akabatega amatwi umunsi ku wundi. That's all. Reka tugushimire cyane. Thank you very much, Mother. Thank you. Kuba muduhaye uyu mwanya munaniwe ariko mukebera kutuganiriza. For giving us this time, though you were tired, but we accepted. Thank you very much. Our interview. Thank you. Nko guteguza ikiganiro nsaba. So as a reminder, I want you to note this. Baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye imunyuza mu bikomeye ikamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi. There's this saying that people used to say, when God wants you to do great exploits, He makes you pass through tough things in life so that you can be strong enough. So you can be great and strong enough to strengthen others. Yes. Turashaka kuzamenya Apostle China ni muntu ki muhamagaro we kubera iki tuzabikora mu kiganiro kirambuye tuzagirana niba muzabitwemera mu gihe muri ino. So I would like to invite to ask if we can again have or plan and have a show. We would like to know you more and we would like you to give more to the society of what God the Lord has deposited in you. No problem. Okay. Murumva kavuze ngo nta kibazo. Ubwo mugitegereza icyo kiganiro. Ariko mama pastor adusengere mu masegonda 15 tugana ku musozo. Turagushimiye utugereje umubyeyi mu Rwanda n'igihe kinini yiteguraga n'igihe kinini atarazi ko bizashoboka nyaguhoraho rero urumva ko avuye muri Kenya yasize Kenya ari amahoro ndetse rwose n'amatora yagiye ari amahoro natwe mu Rwanda tukuzamura ishimwe nk'abagore b'Abanyarwandakazi datauje rero durategura igiterane nyaguhoraho umuyobozi wacu Tina yahageze nyaguhoraho uzamuye mikoro navuga ntazaba ari buvuge
kuvuga ahubwo isi yose izongere guhinduka turakwinginze rero uyu munsi wa none tugushimiye abanyamakuru twabanye nabo muri uru rugendo babukereye bahageze ku kibuga cya Kanombe Uwiteka nawe ukomeze ubahe agakiza kabo ku buntu turasengerera abanyarwanda guhinduka mwami Imana turabasabira agakiza ku buntu nyaguhoraho Uwiteka ugufite abafite byose turagushimira tuguhaye icyubahiro ku Yesu Kristo mwami wacu Amen.